Всем привет! Находимся мы около будущего замка в Клайпеде. Но мы идем не туда, а мы идем навстречу с моим знакомым путешественником из Клайпеды. Зовут его Ауримас Моцкус. У Ауримаса очередная сумасшедшая идея. Он собирается переплыть океан Тихий на весельной лодке. Встречу свою он организовал около памятника. Это памятник первому мотоклубу Клайпеды. Клуб назывался так же самый, как мой канал, Мемолендер. То есть не Мемолендер, Мемоленд. И это Антонас Пошко. Он знаменитый путешественник. По-моему, первый, не знаю, директор этого клуба. Одно из интересных таких путешествий его, он путешествовал из Клайпеды в Индию. Вот. И, кстати, по-моему, не знаю, года 2 назад Ауримас тоже повторил это путешествие и поехал от этого памятника до Индии. Вот. Сейчас собирается переплыть через Тихий океан. Надеюсь, у него все получится. Все, народу много. Ауримас также является, не знаю, то ли директором, то ли кем в мотоклубе. А клуб называется, не помню, там какой-то американский клуб. Вот, и тоже его побратимы с этого клуба тоже сюда приехали. Сюда, видите, много журналистов. Вот, не знаю, они, наверное, ждут лодку. Ой, вижу, лодка уже едет, смотрите. Интересно, Ауримас за рулем или нет? Посмотрим. Журналист тоже собирается этот момент поймать. Как Ауримас свою лодку покажет. Эта лодка собирается переплыть Тихий океан. Так что вы, наверное, увидите еще в новостях ее. Это уже второй литовец, который собирается переплыть океан. До этого был Ауримас Валуявичус. Вот, он переплыл Атлантический океан, по-моему, позапрошлом году или прошлом. Вот, а в этом году, в сентябре, Ауримас собирается плыть. Так, а за рулем сам Ауримас, да. Вот. Смотри, видите. Лодка большая. Ауримас Моцкус, так. Вот такая вот лодочка. Собирается он, по-моему, не плыть 10 месяцев, мне кажется, она говорила. Сзади лодки, видите, не знаю, как называется, как карман, по-моему, называется на русском. Это древний, не знаю, знак литовский. Вот. И у кого есть денежки, можете проспонсировать Ауримаса. На этом знаке вот могут написать, не знаю, ваше имя. Видите, сколько тут фанатов. Смотрю, тоже Ауримас с микрофончиком. Так, ладно. Это вот журналист от Клайпеда. Он почитает от Клайпеда. Это вот журналист и, по-моему, директор, мне кажется. Ну, посмотрим. Как все происходить будет. Может, что-нибудь Ауримас расскажет. Раз мы находимся, покажу информацию про замок. Вот такой вот замок был в Мемеле. Его разрушили, и там от того замка ничего не осталось. Сейчас его восстанавливают. По-моему, подземелья какие-то остались. И то я не уверен, это старые или это восстановленные. Восстанавливают его долго, не знаю, уже начали еще там в советское время восстанавливать. И все восстанавливают. Сейчас, по-моему, вот башни начали строить. Вот такой вот прогресс. Также покажу вам сам памятник Антонасу Пошкусу. Памятник очень популярный. Здесь многие туристы приезжают, дети фотографируются, садятся на мотоцикл. Я думаю, что один из таких вот интерактивных, популярных памятников в Клайпеде. И, кстати, кому интересно, Ауримас тоже большое влияние на этот памятник свое дал. Профинансировал много этот памятник. И, в принципе, только благодаря ему этот памятник здесь и стоит. Так, смотрим, что здесь дальше будет. Огромная лодка, да? Но имейте в виду, что здесь человек собирается жить 10 месяцев на ней. Это путешествие он будет производить одиночно. То есть он единственный пассажир на нем. То есть не пассажир, а, не знаю, как это называется, капитан. Не знаю, как называется. Правильно. Короче, он там будет один. Вот, поэтому много приключений, наверное, его ждет. Тихий океан является самым большим океаном у нас на планете.
И вот такое большое путешествие собирается он совершить. Очень здесь шумно, я надеюсь, вы что не слышите. Очень шумно. Светофоры шумят, еще вот какой-то приехал. Большие машины разные. Пойдемте посмотрим лодку сблизи, поснимаем ее. Так. Заглянем внутрь. Это вот эмблема его мотоклуба. Так. Здесь, я понимаю, он собирается ночевать. Такой жилой комплекс. А там не знаю, что будет. Ему, наверное, нужно очень грамотно разделить груз, еду там, балласт и так далее. Это не знаю, кто такой. На все у него берут интервью. Может быть, тот, кто помогал ему конструировать это судно, лодку. Пока здесь происходят такие технические моменты, как правильно ее установить, закрепить. Место красивое, хорошее, но очень много здесь транспорта ездит. Здесь, видите, на места написано «спонсор». И, наверное, здесь ожидается, что здесь кто-нибудь сделает большой донейшн. И его эмблема появится здесь. Кстати, у Ауримаса есть тоже YouTube-канал. Он про путешествия. Сейчас он там выкладывает обновления, что у него происходит с путешествием. Такую вот лодку делает, как он занимается, готовится к заплыву. Вот, так что тоже советую на него подписаться. Канал, по-моему, называется Aurimас Москус. Наверху, наверное, это солнечные панели, я думаю. Вот, так что у него там интернет есть тоже. Starlink стоит. Посмотрим, что там на корме происходит. Народ собрался. Все, наверное, ждут, что-нибудь он скажет. Вот, но он пока готовится еще. Мало места. Мало места. Так, это, наверное, название про судна, наверное. Наверное, номер его. Куршес. Куршес. Интересно. Заглянем еще внутрь. Посмотрим, где он собирается здесь спать. Вот так, видите, всякое оборудование стоит. Представляете, ночью здесь. Плывешь посередине океана. Огромные волны. И вы там сидите. Романтика. Надеюсь, у Ауримаса все получится. И своей цели он достигнет. Послушаем, что он рассказывает, если что-нибудь слышим. Čia klausimas geras, aš norėčiau, kad čia ir Denisas šalia būtų. Tai būtinai pasikalbinkit Denisą. Tai yra žmogus, kuris labiausiai prisidėjo prie visų tų akcentų. Jisai žino, kaip man svarbi yra mūsų kultūra, baltų kultūra, kaip yra svarbios mūsų tautos šaknis, iš ko mes esame kilę, kas mes esame buvę. Mes esame vis tiek buvę Kuršių krašto dalis. Ir kaip bebūtų mūsų tie patys vikingai mums jautė didelę pagarbą. Tai aš manau, kad atiduodamas savo kultūrai, savo kraštui kažkokią doklę, aš manau, kad aš priminsiu daugiau jos istorijos. Tai ant šio laivo yra visi baltų simboliai, paimti tiek nuo tų pačių įkapių, tiek nuo pašalų, nuo ginklų.
raštai, kuriais puošiasi, sagės. Aš manau, kad pakalbinę daugiau Denisą Nikitenką, kuris yra net apdovanojimo prezidento gavęs už tą baltų mūsų kultūrą, už jos puoselėjimą, jisai jums turbūt daugiau detalių atskleis. Runos. Taip, tai yra runos, tai yra visi akcentai būtent lietuviškų runų. Jeigu neleis, Denisas žiūri mane taip atsargiai, bet aš bijau suklyst kažkur, tai tikrai viskas yra iki galo lietuviškai. Patikėkit, tai yra visiškai 100% lietuvių autentika. Aš dar noriu grįžti prie to, kodėl jūsų neregistravo, kaip jis čia buvo. Čia reikėtų turbūt LTSR, kaip jie čia vadinasi, mūsų tas, kur valtis registruoja registro, pasiklausti, kokios yra problemos. Siūlė man įregistruoti kaip pramoginį laivą, bet atsisakiau, kadangi tai nėra pramoginis laivas. Pagal Europos direktyvas, ES direktyvas pasirodo galima buvo jį kaip sportinį laivą, bet kažkas nenorėjo turbūt iki galo padaryti, dirbti iki galo. Labai didelę padėką jaučiu Lietuvos muitiniai, kurie atsižvelgia į visą tą, sakykime, niuansus irgi, kai reikėjo jį parvežti, nes jis neturėjo laivas ES sertifikavimo, bet jie atsižvelgia, padarė išimtį, sukūrė precedentą, bet kai kas precedento kurti nenori. Tai dabar kaip jisai registruotas? Taip, tai yra, valtis vis dėlto yra Didžioji Britanija registruota, gavau tokį nelabai man patinkantį registracijos numerį, kuriam daug kas užkliuvo, Lithuania SSR, kažkodėl, gerai, kad dar vienos raidės nebedėjo, tai iki pilno komplekto, bet gavau kokį gavau, aišku, bet visą tai užmaskavau bet kuriuo atveju mūsų pavadinimas, bet kuriuo atveju yra Lithuania ir kas mane matys per AI sistemą, tai bus Lithuania Kuršis. Aha, kas toks tai dabar yra? Tai yra valtis, irklinė vandenyno valtis. Tokių valčių yra pasaulyje, žinoma nedaug, bet Didžioji Britanija ženkliai yra pažengus, nes turės gamintojus tokių valčių, bet ši valtis konkrečiai yra pagaminta Ukrainoje. O čia patirties iš vailavimo nebuvo kažkokios, tai ar jis kitaip registravosi? Jo atžvilgiu buvo daug viskas paprasčiau, nes jisai pirko jau buvo 4 šeimininkas valtis ir, kaip ir sakau, valtis gamina Didžioji Britanija, jie turi savo brandą ir daugelis sportininkų plaukia būtent su jų brandu. Ir kadangi tai yra jau didelis, kai sakau, brandas žinomas, jisai turi ir ES sertifikavimą. Tai čia yra padaryta viskas rankom. Jo atžvilgiu tai buvo paruošta valtis, mano atžvilgiu viską reikėjo nuo kelio. Tai Aurimai, kada ta didi diena? Didi diena, aš manau, pagal planą jinai turėtų būti nuo rugsėjo 15 iki spalio 1 tame tarpe. Tikiuosi, kad pavyks startuoti. Dabar valtis iki Liepos ±20 bus ant vandens, matys Klaipėdoje daugiau, aišku, jeigu leis tik sąlygos treniruotis, nes daugelis įsivaizduoja, kad čia išplaukia kaip su pramoginiu laivu ir paplaukti. Tikrai nieko panašaus, jeigu yra didesnis vėjas, jinai yra be galo sunki, ją ir kloti neužtenka, tik tokių mazolių įsitrinti, tai reikia daug jėgos ir kitas dalykas, aišku, yra įstatymai. Negali plaukti irklio valtim po Kuršių marias, nes yra farvateris, yra laivyba vyksta pas mus ir reikia turėti varikliuką. Tai šiokį tokį dabar nesijuokit, bet kartais pamatysit Kuršį ir su elektriniu varikliu praplaukinti, nes kitaip neleidžia įstatymai, reikia laikytis. Žinoma, taip, kiek dabar galimybės leis, kiek orai leis, tikrai plauksim po marias daugiau, galbūt jeigu pavyks. Šiaip labai ačiū mūsų uosto direkcijai, kuri sakė, ko galės, to padės ir jeigu reikės išplaukti tą pačią jūrą, nuboksiruoti, parboksiruoti galbūt, tai tikiuosi sulaukti iš jų pagalbos. Aurimai, ir pabaigai norėtų šiek tiek truputį priminti apie pačią misiją, ką jos metu teks nuveikti ir ką turės daryti. Kaip bebūtų, vis tiek aš noriu, kad visi žinotų, kad tai plaukia lietuvis. Kad intencija išsikėliau plaukimą už karo žuvusias aukas Ukrainoje, ta prasme, tai šis ženklas, kaip matot, čia ir simbolizuoja mūsų kaip Lietuvos tautos palaikymą Ukrainos tautai. Mes esame NATO valstybė, visi tie simboliai kažkaip automatiškai ir sugulė galvoje ir kažkaip dėliojantis tiesiog tai išryškėja. Ar tai žinutė užkoduota yra, tada aš tikiuosi yra, bet jūs turbūt geriau pasakysite. Daugiau apie viską galima, aišku, užėjus ir į mano puslapį aurimasmockus.lt. Didžiąja dalimi tai yra asmeninės lėšos, bet keletas dar galvoja, įmonių
viena jau yra pasakius, kad bus rėmėja, tai ačiū jai, bet jinai dar kūrė savo pavadinimą, bet ačiū visiems, kurie prisideda čia. Ar teisingai suprantu, kad rėmėjų dar neturit? Vieną rėmėją turiu, sutartį pasirašym, bet jisai dar sako savo pavadinimą susikūrė. Žmogus atsidarinėja kepyklas, barus ir sako, aš daugiau aišku iš draugiškos pusės remiu. O čia išsiunčiau ir Klaipėdos įmonėm pasiūlymus. Jau nešneku, kad Lietuvos didžiosios įmonės tikrai, aš tikiuosi, buvo sulaukusios. Kaip matot, ten, kur yra sponsor, ten galėtų atsirasti rėmėjai. Tai aš labai norėčiau, aišku, kad jų būtų, bet... Klaipėdos miestas kol kas neremia. Galbūt, kiek aš girdėjau, iš mero pusės yra pritarimas palaikyti Klaipėdos miesto įstaigom, kurios turėjo planus. Nu, matysim, išsiunčiau pasiūlymus, kurias paminėjau. Tikėkime, pasakysiu žmonės, kas gerai. Yra net paprastas, yra ir fundraisingas sukurtas, mano tam pačiam puslapį aurimasmockus.lt galima surasti ir ten yra 2-3 galbūt prisidėjimo būdai, kas užėję puslapį, aš manau, suras, pasiskaitys, sužinos, kur reikia paukojus atsiųsti nuotraukas. Ar jau užsiminė apie pačią misiją, šiek tiek priminti tą patį žygį, ką ir kiek laiko teks įveikus? Aš planuoju, vis tiek yra buvę, kaip bebūtų, keletas precedentų, kas yra perplaukę Ramųjį vandenyną, tik tais niekas dar nėra perplaukęs būtent iš tos pusės, iš kurios aš važiuosi. Tai pagal tos keletą precedentų bandau žiūrėti, analizuoti. Tai sakau, manau, kad per kokius 8 mėnesius galima tai padaryti. Tikėtis galima ir greičiau, bet ruoštis reikia 8 mėnesių. Visgi turės išvykti anksčiau, pati technika pavalgyti, kaip sakant, tai kada planuojama jūsų pavaldyti? Tai nutrūkau turbūt prieš tai nuo minties, nes jau pradėjau šnekėti, kad iki 20 bus jinai ant vandens, plius minus ir tada reikės traukti, komplektuoti, dėti maistą, konservuoti ją ir siūsti į Ameriką. Tai apie Liepos galą, rugpjūčio pradžią jau ją reikia išsiųsti. Pats rugpjūčio gale. Ačiū. Tai gal Denisa? Jo, Denisa pasigalinti būtinai. Kur baigiam transliaciją, viską matėm. Eik prie Kuršio паводинimo. Все фотографируются. Это тоже знаменитый человек, шоумен, по-моему, фамилия у него Жогас. Кстати, у меня был ролик, он является, помните, там у меня было представление коллекции денег, вот, там была его коллекция. Даже, наверное, увидели в моем ролике журналистов, которые для вас снимают репортажи. Сейчас все фотографируются с Оренсом. Также, кому интересно, эту же лодку вы сможете увидеть на параде пароходов, кораблей в Клайпеде. Он, по-моему, будет, не знаю, по-моему, 12 числа, но я не уверен. Следите за новостями, когда он будет. Вот, кому интересно, вы ее тоже там увидите. На этом ролик будем заканчивать. Пожелаем Ауримусу успехов в покорении океана. Ну а вы подписывайтесь, ставьте лайки и всем пока!